Fort English Academy School Principal Arun Terang Arta Kechum Hekasupiapan Kaculang Remji Kabori. Center IT along track pen by the Chitong Adimelong Mat Inut Apran Kedam. Kace sopan aron repen longle pata kaslam pia putak lardak alam kilong jiapan KSA tum pimpur alo pajirdam. West Karbi Anglon District Committee Indigenous Tribes Protection Karbi Anglon Tihek pen ITPKA asong amhang kitek ingdeng kitom katalon pon. Aprangsi berta kilang aratu anapan kardong pajirdo kardong. Non nili karbi longri berta kitana bang sami ojang terangti non berta ang tonpen arju ponsina. Bukulia Police Station ke parlo angkang pada disa Forest Adon Riadung along Kidoman Principal Arun Tirang Ingdeng Po Kacari Bom Asupiapan Kaculang Remji Apan Kabor Iajok Bukulia Police Station along an kile damna. Principal Arun Tirang alang lirong arlo dam sirong aso maratumapan admission anam pajumpen. Lo pacari dunlongji lapen so maratumapan project pen scholarship suri cap atangka pipon po lapen kaprek awal sai pipon po pusi baidam pen rong group atum so school along pacari dun si hostel along cubi dun lo. Bonda Principal Arun Terang abang kangri kangkrang pen hostel along dam so maratumapan kither kihap lapen meklang nu kaculang remji apan kabor ipo alam keklang. Lason sindut ingdeng po kacari dun bo marta ningkan kri hini aw supia panda kaculang remji apan batai betel kabor ip ado ponlo. Laso jok aw supia bang apia po tumapan citanam dada jok kedam na pre ni pai siani Bukulia Police Station along apia po tumahokpet kang se kilong nangji apan lamhoy pidam dedlo. Laso jani police tum principal sangho apan nep jeksi Bukulia Police Station alom lamhoy pabon pen karju pater tok asai pado ponlo. Ginamat ya si hadapan ke school ka cokodan kita helupik masih rong so alama kaju alama ngela pahalo ke ceng penta gop la ke nogodo shakuli yala ke school pela ta piji ka penta buta ronji phata ronji yala alama ke to sona sona coffee sultina luji yala asela polo plata te bahata bidun horko biduna itumke kitu mo ko sulong thek po ingke thank you your shop pensi score pa dun po pada bangke doda komersial po si hada lebi dun oyal he angke bidun ko angke la song bo mangke thang ko talong le angke ko ma sukde pio pen mangke also bangke hada dak panang kitan bong kitan bong yal he tame asi thang ke delo nili tu la solam nang litu aprang beda chini ma je la son chini mane hos bai chini ne mane la son sona life alam mangke julong le hem ke bang honang litu nang chethan the ma je la son sar bang la son pasik sa ni ko Patu midi ko dak record tu record alam ta nili tu mobile long ta sob gila class ko ano pining ke also ke Class 1 lo. Class 1 ha? Class 1 ha bini? class 5 ningkan kon bag do la also asupi ke Ata kon. ningkan kre hini balang de te non te la bang so puthang nang litu bisi pupo Papang so pathak pangan nili tamang ke sai pamit kanang po ke nili tum ke ceng kun ki jota ke duko hola suta amina report ateng mensi nili tum ke long mensi kibita ke bitu mane lason salonji hotel bidun dikinang mati hotel bidun tumata ane wah hasi nili tum kan mati nasi la pulo te lake essential ben po lake bodo lote misenji balam he itung paisa ta sabsu patak ta bang ko ko namnam bombi po tapente khata longji wo talongji lahai pangreng loklote sewa sai dopo ko tali biduna ko se holo ne te bidun ko akai si bangai pajok nang ni lu puya lu ni bangke Kaculang rem alang terang sanggup lu pandang. prote ini samjin po puya lu mani mo tala son po ang dilai long ta than lo hala sota student dili phanang than lo las nili likar juga li stamini li phanang than ke sosar ga prang ta student ni phan thang lo de hada kan mas naut to dilai ko so school long lo dilai amnan school bang ni bitenge da ta hala pi dipina tu ni school hadap ta la son si je plang ade pente serdi honing school pa a principal itu kan phone nang kuri lo nang li labang sosar kan ciri dunot la tema mo nang tum akisu nang putha nang tu phanang pat ji pi sana phone nang kuri lo la sekali honing school principal da Dakta orang lu cukle misal pun nang toy jilo. Kanang posa kalik dam ro student tum pen posa kalik dam anu tin fan skill posa kalik dam lo la so scholarship alam pen posa kalik dam pada masih cun cedat nang
Fuluni Revenue Circle asayam kaparlo angkang aron repen kache su tumapan longle patak salam pia potak larda kalam kelong jepan karbilo charlie song hawar kehat regional committee tumpen Fuluni Circle asayam an pale damsi pimpor aluk pajerdam. Lason si bangso pimpor aluk ke pajerdam mahut ARO abang avidet apen ajok head assistant babul hamsi lapen SK ram kiling atum ahin pen se ciparideng bangso ciparideng dundet pen api lamvoy cipi dunji apan head assistant babul hamsi ahin pen ciklo Johnny and apor johang dunsi juning ridun pen ridang mate signature cipi dun lo. Tina monota kurwe long tado ya tuwe long tado lasi office do verwe nota 24 hours itu mantu kan tu kene kurwe long ke 24 hours itu mantu nota di pubang tropon itu jo din rat la tumta ke lagi itu la so abila pan la so kene pan ke lagi tu nota tu Nasi kesuman lah tu mah rekod long tu, kalau so bos tu ni tu nak pindah dari tiap betul kosong. Nasi siapa konten po apor pe nak pindah kita dete. Kita tu menang tu, tu menang. Nali tu dah mat apa no, mana des pensiun kunci malah bang, cingga itu belum kita pun nak pilih. Kalau itu lah bang jualan tu address officer bang itu mana order yang bimbing sila. Oh, nasi nak tu malu bang ada level lah. Nak tu malu bang nak pilih. Sarah bang, kau ni tu mana pilih lah mati. Cini lo dah solat kau. Mana sentuh tok je, nama subjek yang macam ni subjek tu yang apa. Kalau la sorte yang lo betul, subang sibel mati mati dah points betul la subjek yang sebujai lah mungkin. Nak fansar, pisna kima nak fansar. Sarah isi tu bisa. Bilo Charlie asong Haroghar Regional Committee pen. Kedeng pon la bangso Fuluni Circle Office long memorandum submission. Asli tu memorandum submit lo. La bangso a memorandum along. Include maten itu appoint ke jong pon bangala lo. Iceng si bang ke 1 point bang ke mana bangko an non tribal tu masih long le puta ki pima. Laison lo question bang ke. La pen hini bang ke bangko an abang pua pansi duplicate puta ki isu ma la pen ko masih ki isu lo. La bang isi ni tum la bang so information ang pinai. La pen ke thom bang ke ningkan surihini pen non ningkan surihini la ingkoi raisi ang bong kuma amondor pen SK tong labang so duplicate pota pen cenglo kecok ciasai illegal along kecerap dun ke involved dun ke doma labang so nilit tumapan a record nang pinai lasi nilit tumla son thom sige jong pon pado lasi la memorandum submit that pen nilit tumapan Bini bang ke YRO bang nang cetong de la selang litum la da borbabu tum do la da in charge SK senior mondor tum do alang litum bensinil tum phan written reply nang pidun lo a reply bang ala lo mane la bang so reply ciklo Johnny la achitim mate 2 months a pisinil tum phan la bang so land record a documents bang litum hanang PG po selang litum written pen lam chak nang chipidun lo Lasi nilai tum karbilo Charlie asong pa isi ka chuniri kang tum makalalo. Nona lang tum alam chak return pa ng chipidun lo. December 2nd week alam sila bang so land record at documents bang kalang litum ng chipi pulo. Lasi la bang so along kadug kawe karbiang long asolang do arat atum stamin nilitum la bang so akachisong long nang chitu dunyi bang se chuning rilo jongsi alang litum return reply mata alang litum tok jail pen alam chak ateng pen ang papleng pipe labang solen record ng pitek tedat pulotang te litum karbilo Charlie asong pen cenglok kaduk awe aratum stamen litum belong nang cetudun pen si litum labang so kachisong abang ke anso se pangtang poni pusini litum pini karbilo Charlie asong pen media true media pen kaduk awe pasitami pachinilo Ni pai siar ni ani kang sapor pai trok siapor malom center ahit tialong bait pen trok kacitong ahir kang tangrak ajok adi malong amat inut apran kedam joe bang po sampre inghi di furong kilanan sor po sipang tekpot
West Karbi Anglon District Committee Indigenous Tribes Protection Karbi Anglon Tihek pen ITPKA asong amhang kitek ingdeng kitom katalon pon. Bangsong mai long alohi aman pen mai pu baksa rong pi konchung ma sarlong kiri rong pandu na mai pu baburam dro tiso mutijar ambinong mensing timung basa pocongko patum chitongdon laso katalon pon amai Karbi akai ning isi ke doji pan kenang sot polam chethan chimun pon se laso indeng ke thom katalon pon ingsam jin pen pachun pon hamren pen Karbi longri berta sarlong ki rong phar ICPK amang ke thegani katalon pon labang sorni long niletum la penangalam chethan chimung pon lo Karbi longri angbong khai isi koson isi kereng jima labang so alam niletum chethan chimung pon lo kechengsi niletum chethan chimung pon lo Karbi khai kapaprang ning pote loka charli pen hello akenang sot lo loka charli yong si thek sar lo te niletum Karbi khai ta ansu si charai kompo labang so alam niletum chethan chimung pon lo lapen indeng hini alam chethan pon bang labang ke niletum penang alaman than lo lapen rada phana ansu se pachini nang lapen Karbi longri longpat ansu se paching thor nang ko labang ke komane charli ledet mane ke charli thekhedet abang khu bang thie tum samik niletum biha bipar pen labang so biha bipar ke claim ben se gaching thor nang ji lason koson pen kupu se claim ma labang so apul bangta niletum chethan chimung pon lo lasi kadu kawe Karbi anglong ke do arara tum anstame niletum labang so program ke deng pen niletum pini ningarong ajer ni pen niletum la solam chethan chimung kapado pon ateng pen si kadu kawe Karbi atum tame hamphang isi aning isi do pen laso le matha rep pulote iletum akimang sonta chumbek po apen labang so alam ke hamphang isi kadu kawe Karbi inglong Karbi anglong ri inglong aso ke do bari makhayan sami anso sisi iletum chingthur po lapen hai tan si reimong po pinya berta lan si kangton chalo kadu kawe phanta kardong